Lamsogo khapang ni takote buhuk sono phajing ke sungtini hani hai online kongorok technical channel nimsing tin na leonai Tripura ANM te GNM ni online apply sung bhage khainai abna tei sungtini na lenai abon je sikang kaisa kopokmong norok ni bagai norok jodi sha ani channel no katal phajong hangkai please subscribe khadi subscribe khadi tei share khani tabogdi katal video mana ni bagai tei omo subscribe khani ni kuno rang nangya Google thangai sung tabuk search khainai DME online.tripura.gov.in hini sung search khainai ozga ang search khaimani already nugjagui tongkha ang click khaisinai click khaikangke puilao je ozga Directorate of Medical Education hini je phaimani ozga sung click khainai oro click khaikangke no sung direct ozga o sokpaika direct website o sokpaika sung tabuk hingke ozga norok nogi mankana ozga o notice ozga GNM ANM hini kaisa notice tongo notice porina porimano ozga joto details jak tongo tam nangnai tam document nangnai tei qualification bise tei bise percentage tei apply khlainani nangnai phadi hingke sungtini nalenai ozga o online form fill up khainani bagai ozga tongo apply online hini hingke ozga sungtam click khainai online form fill up khainani bagai phadi hingke sung apply now nei click khaimani jagalo tabuk sungoro sokpaika new user registration hini hingke ozga sung kaisa chigoncha form fill up ma khainai puilao tongo type your full name erpore tongo type your email ID aboni pore nin mobile number date of birth password tei confirm password hingke phadi sung tabuk ozga fill up khaina lainai norok bo nin bumung tei ozga o je khlainai ozga nin bumung sidi phadi hingke sung ozga o form fill up khainaka tabuk form fill up joto khaibimani yagola sung ozga register hini tongo ozga sung tabuk click khainai click khaimani jagalo ozga phaika registration successful registration number nugjak phaika norok bo khalaimani norok successful hingkai mahke registration number phainai aboni pore swijak phaio may you log in now using either your email ID or registration number hingke sung o registration number bai tabuk login khainaka khaimano login khaipai sung ozga form fill up khainani chengnai phadi hingke sung nalinai tabuk login khai phadi hingke sung login khaimani jagolo omo hai page o sokpaika sung omo hai page hingke omo hai page o sokpaimani jagolo ozga tongo nadi edit profile change password achieve season hini tongo hingke sung ozga tabuk puila on thanai edit profile o thangkangke sung tabuk ozga sokpaika personal details phaimani jagolo ozga tongo father's name mother's name gender category having PRTC hingke sung obo tabuk form fill up khaionai hingke obo sebaimani jagolo sung sebaika hingke ozga next tongo hingke next o sung click khai thangonai teisa next o click khaika hingke ozga contact details ni tongo obo sung tabuk ozga swinai permanent address phadi hingke sung omo bo contact list contact details omo fill up khaibeka aboni jagolo sung hai thangonai next family jagolo sung ozga nuka file upload sangni ozga tongo upload nini photo tei signature
o duita sungtabo jaga upload ma khainai upload khaimani yagulo submit khainai phaijingke sung photo by signature upload khainaka aboni yagulo sung abono submit khainai abonse sikang norok joto check khainani photo by signature thik tong aboni yagulo sungbono submit khairnai submit khairka submit khaimani yagulo sung tabo khainai click khainai active season honi tongo jaga tolao hingke oro tabo click khainai sing o jaga click khaimani yagulo tabo nukjakha o jaga o nog nugui mankhana kaisa notice hai ANM admission oboni hingkangkai o jaga 2020-21 hingke o jaga sudo bwri rok simi eligibility 17 ni theke 30 obo haike kwbangma details jak tongo hingke course fee rok rijak tongo aboni tolao tongo apply norok ANM ni bagui apply khaina hingke o jaga khaimanai aboni tola tongo GNM ni bagui hingke chela bwri jotono milagui phaidi hingke sung tabuk ANM o kaisa application gori nalinai apply online o phaidi hingke norok kwrwngui tongni ani video ni bisingtwi tabuk sung khainai apply o rwmani yagulo phaikhe o jaga aboni yagulo o jaga class 12 pass wngmani aboni board marinai sing o jaga TBSC ke TBSC tei CBSE ke CBSE aboni yagulo tolao mark ma tisanai aboni yagulo location chung select khainaka hingke phaidi sung tabuk submit khaikhe submit ni yagulo o jaga o nukjak phaikhe application saved successfully aboni yagulo o jaga hainai thaisimo sung apply khaimani jaga o nukjagui tongo edit application hingke o jaga sung tabuk click khainai o jaga click khaimani yagulo phaikhe amo haike hingke o jaga tongo finalize singni tongo o jaga o sung tabuk click ma khainai click khaimani yagulo sini final wngnai sini application tarpore o jaga option kaisa phaio okay sinjaknai tarpore o jaga okay rwkha application finalize sini phainai aboni pore o jaga tongo make payment o sung rang ma rwnai form fill up khaimani phaidi hingke bahai khainai abo nainai tabuk teisa o jaga click khaimani yagulo o jaga nukjagui tongo pay hinui hingke o jaga sung click ma khainai pay khainani furu hingke norok nokni ATM nokni debit card rupe jespono nokni ATM card bai o jaga payment ma khainai hingke phaidi sung nainai tabuk bahai sung payment khainai hingke o jaga click ma khainai o pay hinui swi tongjago hingke o jaga tabuk sung click khainai nai loading wngui tongo hingke o jaga automatic swijagui phaio payment amount 150 hinui hingke o jaga option tongo credit card debit card rok kwbangma option tongo aboni yagulo sung oro click khaikhe hingke oro card number ma rwnai ni expire date year CVV joto number ma rwnai o jaga o phaidi hingke sung tabuk rwina laigona norok bo nokni card number rwina di o jaga o aboni yagulo sung make payment khainai make payment o click khaikhe hingke bank bai je link khaijak o number o OTP sobinai hingke OTP sobaikha hingke norogo OTP o jaga tongo enter OTP hinui o jaga o OTP singmani yagulo submit khainai submit khaikhe hingke nokni payment successful wngnai phaidi hingke ani OTP sopaikha abono sung o jaga box saini tarpore submit khainai submit o click khaikhe submit o click khaimani wngui mano ani bank ni server hamyana aboni bagui buhai option paikha kuno warana kwrwi nokni bank ni server kaham hingke nokni nukjagui phainai payment successful hinui
jotono no hambai.